Els que ens seguiu ja de fa temps sabeu que alguna volta ho he explicat, jo tinc una bicicleta estàtica en el dormitori perquè m'agrada fer una miqueta d'esport i és una bicicleta. I la meva dona odia la bicicleta perquè ella diu que li trenca l'harmonia de la decoració del quarto. Però en algun lloc l'hauré de tindre. No gastas nada. La gaste quan puc. El cas és que ella sempre està encabotada en que la bicicleta ixa, la bicicleta que no li agrada, que li trenca l'harmonia. Què és el que dius? Què fa? Que el trenca, que vine, sí. Que el trenca l'harmonia... L'harmonia de la decoració. I sempre està tirant-me coses per tapar-la perquè no es vega. Que jo les acabo llevant perquè ho veig ridícul, però és que... Què passa? Lo que m'has dit esta volta, Yolanda, a tu pareix això normal? Jo no lo veo mal. Yolanda, per favor, la manta esta, que es con de pel, per favor. Pero si pareix el gos de la historia interminable. Never in a story. No era un gos, era un dragón. Mira. Yo lo veo muy estiloso. Hay gente que lo pone encima de la cama y yo lo pongo en la bicicleta. Never in a story. If you are the legends mice, to love it never love. Això no pot ser, home. Si pareix un teleñeco. ¿Qué faría Laura Escanes en una situación como esta? Laura Escanes no tiene una bici en la habitación. Tiene su gimnasio o su sala de deportes. ¿Y Aixina? Aixina. Sí me gusta más. Parece un gos. Let it go, let it go. Pero el rollo árabe, más. El rollo árabe, me encanta la peli esta. Me encanta el rollo árabe. Es un poco el Yeti también. Viva la calidad. No, sí, bona és. Bona i suave. Molt bon tocar. Suave. Molt bon tocar. Pues no puede disfrazarse para la cabalgata del ninot. Pero pues da un poquito de alergia, ¿eh? Sí, También lo tengo no, que decir. i amolla pèl. Mira si amolla pèl, Yolanda. Per favor, aquestes compres s'han de consultar a la Conga, que és l'encarregada després de... La Conga es otra maldita vaga como tú. Calla, 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 calla.